Es una era oscura. Una era de sangre. Una era de guerra. Crueles son los dioses y nosotros solo somos sus peones. Pero esto no es un juego, sino una guerra incesante. Y el viejo mundo es el trofeo. Muchos buscan la victoria, pero solo uno se alzará glorioso sobre los demás. Castillo de Sigmar. Y después está el caos, corrompiendo, despojando y mancillándolo todo. Solo el más fuerte sobrevivirá. La guerra está aquí y no acabará nunca. Y epalagunok ongi etorri Lastu Txapelen kanalera. Eta bueno, hemen ikusten duzu Total Warhammer lehenengoa. Zuzeneko hau egiten nabilen bitartean Epic Gamesek doainik eskaini zuen jokoa, beraz zuzenekoa eta bideoa dagoen egunak ez dira berdinak izango. Eta badituzue hemen gauza batzuk doainek direla eta beste batzuk DLC-ak erosi beharko dituzten aukera. Esan daiteke hau joko basea bakarrik dakartzatela. Eta beraz, aukera hori ekarren izan dut. Epic Gamesek oparitzen zuenez, zuzeneko hau egitera. Eta horregatik hasiko garen kasuetan kanpaina berri bat, kanpaina berezi hartzeko, kanpaina berria. Eta jokatuko dugu Imperioarekin kanpaina handia kalfatzeko. Bretonia esaterako doaini jeitzealde unitatea dira. Fakzioa da, beraz hona gazurik. Zuek klikatzen zuen deskargatzen den tokian aukera bat edo hor jarriko dizu doainik den, ala ordaindu beharko duzuen honengatik. Hala ere, Epic Gameseko Total War eta Steamekoak ezin dira batu zonalde berria. Beraz, hasiko gara ja kanpaina. Empire's blessings, yes. Eta unidade estrak, alabardariak, arkabusariak eta Raceguard saldunak. Eta esan da aurrera goaz. Eta nabarituko duzue Total Warhammer 3 eta honen aldaketa, honekin hasien zelako dena. Total Warhammerrekin.
Eta ere, Total Warhammer 3an zuzeneko egiten nabilen urrengo asteartean aktualizazio bat izango du denez, eta printzipioz ja hor hasiko dira modernak modak eta bar sartzen. Beste ukitu bat emango dio jokoari. Azken finean, kanpaina guztiak helburu berdina izatea, uste dut hasieran apur bat ez dela mesedegarria izan. Kaos eta Kislev, Kaos, boss fakzioa, Kaos guztia, Korne, Slan, Stench eta Nurgle, eta Kislev jartzen badituzu helburu berdinarekin, bueno, vale, ulertu daiteke, baina egin alzuten gauza ezberdin bat, Katairekin eta ogoroekin, beste kanpaina mota bat ez guztia berdin, ez dut horregatik galdu dela bere hasierako indarra, eta behin edo beste bat izango litzateke Total Warhammer 1 eta 2 izan ez gero, behintzat pertsonen kontra joatzeko edo batalla aleatorioak Los tambores de guerra nunca cesan, pues el viejo mundo está en gran peligro. Hace falta un líder fuerte que una el imperio, la mayor de las naciones humanas. Mientras los dioses luchan por el destino del mundo, yo solo puedo hacer una humilde contribución como sirviente del recién nombrado emperador. Ahora nos apresuramos para llegar a su capital ancestral, pues el demente de Ragni Carraraña lidera un ataque contra las murallas de Aldorf. Mi señor es Karl Franz, el verdadero señor del Galmaras. Pero esta su lucha por asegurar su autoridad imperial fortalecerá a la nación o la conducirá a la ruina. Men of Reichland, greenskins assault our capital. Theirs is a vile race Sigmar swore to expel from our lands. Yet they dare return! Join me, men, for I will not rest until every accursed goblin lies burning on a pyre! El ejército goblin está delante, emperador. Se están preparando para atacar Aldor. Míralo tú mismo. Los hombres combaten al enemigo en todos los frentes, señor.
Tutorial batalla bat. Uste tipotxe egin ere berrenean. No lingering! Quickly! Al luchar, recuerda que podrás contar con ayuda y consejo si lo necesitas, mi señor. Te serán de gran ayuda. By Karl Maraz! Zuen nola zoazte. Yes, General! ¡Ataca, mi emperador! Descarga tu justa furia sobre el enemigo. ¡Destrúyalo sin compasión! For the Emperor! Sir! Shoot them! We serve the Emperor! Take position! Take the ground! Ready! No! Sir! Yes, General! Attack by Karl Maraz! Watch it! Ataca los flancos y la retaguardia del enemigo siempre. Si se ve roto, su valor se vendrá. Yes, General! To battle! Yes, sir! Quick, ready! Fire! Los defensores de Aldor se unen a la lucha. Mira cómo corren los pieles verdes al verme. Stop them! Charge! Get them! Charge! This is my command! Get them! Not one more storm upon the wall! In range! Recuerda ponerte al mando de las fuerzas que controlas. Merece la pena aprender a ejercer un liderazgo eficaz sobre tu ejército. Missile infantry! No lingering! By Ulrich's Rock! Hand gunners! Fire! Fire! To me, men! Prepare for combat! We're off! Mantén las unidades de proyectiles lejos del enemigo, mi señor. Serán muy eficaces si se las deja disparar desde la distancia. Shoot them! Now! For the Emperor! Sigma calls! Spearmen! Sería cuestión de To battle! Yes, my lord! Spearmen! Take the ground! Back on order! Hand gunners! Señor, tu presencia puede cambiar la batalla. Tus palabras y acciones pueden inspirar a las tropas que tienes ante ti. Úsalo. Halberdiers! Very well! Hand gunners!
general enemigo se une a la refriega, comandante. Está luchando junto a sus tropas montadas. ¡Acaba con él! Take the ground! Sigmar calls! Take the ground! Spearmen! Hand gunners! Spearmen! Standing by for the twin-tailed comet! Glory to the Empire! Hand gunners! Spearmen! Sigmar! Soldiers of the Empire! Shoot them! Spearmen! For France! Sir! Sigmar calls! What do you bid? Go! Obey! My subjects call! War! Halberdiers! Sir! Sigmar calls! Ready! For the Emperor! For Eldenhammer! Han derribado al general enemigo de su montura y está gravemente herido, comandante. Su ejército perderá el aplomo para luchar. La última escoria goblin huye, mi emperador. Altdorf está a salvo. Zaiko balortan gainarekin. Arraro egiten da Steam ez den plataforma batean, lehen zaten duena. Agian desblokatzen betuzu beste fakzioak beste pertsonen konta borrokatzeko edo bataia pertsonalizateoak egiteko behintzat ematen diozu beste ikutu bat jokoari. Beraz hori heldu arte agian kaosaren hipotzen DLC etor daiteke odolaren alaiztera izango dugu suposatzen dut. Edo agian Total Warhammer 3-ren urrengo bideoa odolaren badago, hori ez dakit, badespata ez dut ez izango. Horren inguruan, baina ben. Bajiste, orain berdin zaigu.
Los pieles verdes huyen a sus madrigueras, emperador. Cadáveres y orcos moribundos inundan el lugar. Aldorf está a salvo por ahora. La capital está a salvo, pero aún te rodean muchos de tus enemigos. Estudia el mapa tú mismo, mi señor. Las tierras al norte del Reich están controladas por Miber, mi emperador. Boris Todringer, conde elector y graf de Midenheim, ansiaba sentarse en el trono y no acepta tu proclamación. Secesionistas contrarios a tu coronación como emperador intentan formar una provincia independiente al sur. Maniobrarán contra ti y marcharán contra Aldorf cuando adquieran la fuerza suficiente. Marienburgo. La bella. La rica ciudad-estado de Marienburgo se encuentra al oeste. Hace 70 años que se separó, gracias a una corruptela que fue una vergüenza para el imperio. Sin duda, esa ciudad sería una gran joya de tu floreciente reino. No podemos dejar que los secesionistas desafíen tu autoridad y tengan sus propios ejércitos. Ha llegado el momento de marchar contra ellos, mi señor. Bring me to my men. My orders are to move. Bien, una acción tan decisiva, ¿no? Hay más hombres listos para tomar las armas por tu causa, mi emperador. Reclútalos y estarán listos para luchar en las próximas batallas. Ah, vale, Hiro. Summon the Elector Counts. Excelentes elecciones todos. Ahora que tu capital está libre de amenazas, puedes dedicarte a mejorarla. Aldorf debe prosperar para que florezca el imperio, mi emperador. Mi señor, te sugiero mejorar las instalaciones de entrenamiento para... ¡Excelente! Los ingenieros... Emperador, por Sigmar que no hay nada más que puedas hacer ahora. Esperemos... Los secesionistas envían tropas para... Aquellos interesados en tu progreso te propondrán aventuras de vez en cuando. Podrás verlas cuando así lo desees, mi señor. I command here. Men, I will fight with you. Lehenengo jokoan autoresoluziarena oso ondo zen ateratzen.
Spearmen! Crossbowmen! For the Empire! Claro, mira que es de torre, tú. My subjects call! That's an order! Move out! Let the fields be sown with enemy blood! This cannot be! We must unite! Spearmen! Sigmar commands! Spot us the target! For Altdorf! Yes, General! State troops ready! Moving now! Detachments Sir! move! Formation, march! No lingering! The Empire endures! We are Sigmar's heirs! Take the ground! Shoot! We are Sigmar's heirs! We are Sigmar's heirs! Swordsmen! By Ulrich's wrath! Spearmen! Quick march! Soldiers of the Empire! Ready for war! Get them! Spearmen! Halberdiers! By Ulrich's wrath! Prepare for combat! Spearmen! Sigmar calls! Ulrich's wrath on them! Prepare for combat! Ready for war! Fight, men! Attack! For our right to live! For Heldenhammer! Sigmar! Let's turn back home! Let's go! Faster! Moving now! No lingering!
Karl Franzek hil du Helmut Ludendorff. Imperioaren sezessionistak. Erik Gausser. On march! I command here. Fakzio guztiak kasu honetan gutxi egongo dira edo ez beste batzuetan bezala joko basado aukalako daude dos fakzio normal Who calls? Era borrokara Empire's blessings, yes. Men, we must attack. Mapa ikuskatzeko jogatu tira harina hobera.
What do you bid? For the Emperor! Spearman! The Empire endures! Spearman! Missile infantry! Standing by! Reichsguard Knights! Salitería ahora. Show us That's the an floor! order! Oh. Conditions Ready! acceptable! This is my command! A ver. We are ready! Luego. Ready for war! Venga, By sí, Ulrich's un poquito más wrath! de hostia. We obey! Voy a salir a ver ya. Our steeds are restless! Sube quitar, tiran. Taking position! No se va a querer, dirá. Understood! What? Halberdiers! Go! Reichsguard Knights! Moving down! Hand gunners! Yes, sir. General! Quickly! Take the ground! By God, Miraz! A ver, tenemos que vencer este equipo. Our weapons are yours! At speed! For help!
General. Sir! By God, Maras! No! Yes, General! Halberdiers! To battle! Handgunners! No! I will not stand idle! Fight with us! Handgunners! Not against! Reichstag! For the Comet! Ready! Take the ground! We serve the Emperor! Die, traitor! Reichsguard Knights! Sigmar, preserve us! Fire! Karl Franz! For the Emperor! Fire! Fire! Go! Crossbows ready, General! We obey! Reichsguard Knights! Take the ground! Quick march! Blood of our heads! For the Warhammer! Ready! At your service! Sigmar commands! At speed! Reichsguard Knights! No lingering! Yes, sir! Anda guretzat. Zalditeria bere lana primeran egiten. Gauza da espatiren lan, gutxi gora bera egin dezaketela lantzariek eskutuekin. Eta eskerrak oraindik etxaiak majarik ez daukat. Yes! Tu reino crece y florece, mi señor. I command here. Vampiroak oraindik hor daude. Hori itxaron. Guri izango beharko litzateke landezi. Me protez ready!
bitartean. Now! Yes, to unite the provinces. Bring me to my men. To war! Yes. Yeah. Bueno, agian ipotz egin aldute lan hori. Vale. Diplomat. Ez dugula landu. I will listen, but my time is short. What's that? Surely an agreement will be reached. For are we not all sons of Sig... Midland. Surely an agreement will be reached. For are we not all sons of Sigma? By Sigma's will, come in peace. Not likely. Greetings, countrymen. I welcome your offer. By the comet. Fight for our nation. Aukerak. Men, we must attack. My orders are to move. Is it time? On march! Attack! Hain jarrera. Men, war calls! Of course! Summon the Elector Counts! Very well.
buru. Bertu en el duda. I will hear what you have to say. Agarrar a Dori, baina ez genuen espero. By the light of the lady. I am Prince and Emperor. I command here. As is my right by Sigmar's crown. No. Hartu gaurak etortzea gure bila. The Empire. In the name of Magnus. Make haste, men! Agreed. Diru apur bat lortzen dugu, zeatuko gari potzen eramaten. Ingurukoekin. My throng stands ready. Do not disappoint. No. Who calls? Into battle! No peace, just war.
Ulric's will! Let's go! Bring me to my men. Pick up the pace! Indeed. Greetings, fellow heirs of Sigmar. The nation calls. Absolutely not. Summon the Elector Counts. On it. To strengthen the Empire. This will bolster the nation. Voy a llegar a Juan. To strengthen the Empire. Ready. Sigmar compels us onward. Raise your weapons! I will marshal the men. Veneta, metió por saco y maten. Step to it! Men, I will fight with you. I see no other option. So, onwards!
What does the Emperor bid? Yes, my lord. What? Ah, vale. Orain bai. Batzuk emazte desesio hauek. Tu prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo el mundo ha oído hablar. Yes. Tanta pasta. Be at peace, for that is all I ever want. On. I am France. They will obey. Step to it, moving off. Hadi bakalım. I hold Galmaraz. You may bow. Sta pensato ere. Mira, imperiale nel The Celestial College implores that I heed. Vale. So, affirmative. Move! Dirua sortzeko. By the comet!
Be at peace, for that is all I ever want. Is it time? Sigmar compels us onward. As is my right by Sigmar's crown. Itxaron beste oso bat egingo dut. I am Prince and Emperor. On march! As you say. Ready. Friends of the Empire, come. So be it. Attack! Men, we must attack! Yes, to unite the provinces. Bretonia. It's late in the day for the Empire to send its I command here. Greetings, fellow heirs of Sigmar.
war! Frogatu. Artia daukat proiektu gehiago inproduktu. Hauek ez dira hil arte erretiratuko. Ay, 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 ay. Swordsmen! We are Sigmar's heirs! Spearmen! The Empire endures! Crossbows ready, General! We are Sigmar's heirs! Indeed. Halberdiers! Mortar! Take aim! Karl Franz! Luego va a dar dos. What do you bid? Handgunners! Spearmen! For the Warhammer! Yes, sir! Quickly! Mortar! Seeking enemy! Missiles will fly! To battle! Reichsguard Knights! Formation march! Halberdiers! Moving now! Moving out! Spearmen! For the twin-tailed comet! We should be one at nation! Speed! Mortar! Move out! Halberdiers! Yes, sir! Quickly! Finding range, sir!
Quick march! Mortar! Pick your targets! Spearmen! Go! Yes, sir! For Heldenhammer! Crossbows ready, General! For Heldenhammer! Armed and ready! For Heldenhammer! Yes! Fire! Yes, General! Moving! Yes, sir! Quickly! Oye, Detach the quick! March! Reichsguard Knights! At speed! Sigmar commands! For the twin-tailed comet! To me, men! Charge! Reichsguard Knights! Sigmar's name! My subjects call! Obey! Reichsguard Knights! Withdraw! Crossbowmen! Die, traitors! Handgunners! No lingering! Withdraw! Reichsguard! Roar! Crossbowmen! What? See to it! Preservers! Halberdiers! Mortar! Moving out, sir! Fire! Sputters the target! Reichsguard! Ready! Now! Sigmar! Swordsman!
Arkabuslari gehiegi zituzten. Asko sufrituta hemen, liderazgo garrantzitsua izan da. Bueno, eta ere gure unitateak asko zerobeagoak zirelako. Jo, beduena joan nazen horkoen kontra. Ni baren burgoen kontra jaten nintzen bitartean. Moving off! Summon the Elector Counts! No. Yes. Men, we must attack! Step to it! Is it time? Fine. Let's go! I am Karl Franz. Many... What do you require? For Sigmar! I am Prince and Emperor. My orders are to move. I am Franz. They will obey. Bow before your Emperor! Vale, por ahí. Come before me, envoys of... Nire biletorriko ez da.
vampiren kontra nik ez dituzte joango naiz. Bring me to my men. Ulric's will! Men, I will fight with you! Onwards! I command here. Pick up the pace. Yes. Ready. Come, men, forward! Summon the Elector Counts. Move! Sigmar compels us onward. In the name of Magnus. You are not welcome in my court, yet. Cleanse the Empire! A sermon to awake rebellion! Let us forge our faith! I am Prince and Emperor. Never! Bring me to my men. You are no lord of the Empire. Fight for our nation! On march! No vale. Make haste, men! There is power within prayer. Ahorita vamos.
Beno lagunok hau izan da dena. Espero gustoko izan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago.